Ndumeliso kha vhewe noṱhe Afrika Tshipembe. Ndi na comment khe hu semana o vhaisalaho muvhaisi anga si semane u semana sometimes is a sign ya u vhaisala. Ndi khou livhuwa musi vho kona u ṱahisa heḽi nṋe ndi ḽi dzhene nga heyi nḓila ndo sedza context kana vhubvo ha zwe nda thoma ngazwo uri muthu kha ita a tshi dzika. Nṋe zwine nda khou ṱoḓa amba zwone ndi zwine nda tenda khazwo nahone ndo no vhona zwi tshi khou shuma. Hu semana o vhaisalaho, yes vhathu vha khou vhaisa nga maanḓa and yes vhathu vha khou vhaisiwa nga nḓila ine na mulavhelesi arali tshi zwi lavhelesa a zwi vhona zwori arali ho vha hu ene huṅwe a vha a si nga konḓeleli a vha tshi ḓo dzhia thambo a ḓi hunga kana a vha tshi ḓo sokou dzhena ḓaka nga ṱhoho a ḽi zhaka. Zwenezwi musi muthu a tshi khou vhona nḓila ine muṅwe muthu a khou treatiwa ngayo. Nṋe ḽo thoma ḽine nda nga ḽi amba ndi ḽa uri u vhaisiwa a si ḽaisentsi ya uri vhone vha vhaisevho nga u amba maipfhi a songo sefiwaho, maipfhi a si verified, maipfhi ane vha sokou amina uri vhone vho vhaisala a zwi vha fhi ḽaisentsi uri vhone vha sokou vha vha khou thathekanya muṅwe muthu ngauri rizini dza uri muṅwe muthu a vha vhaise dziṅwe dzi nga ḓivha dzi dza khole dziṅwe dzi si dza khole tsha u thoma. Tsha vhuvhili musi vha tshi khou tandulula mafhungo vho vhaisiwa arali vha ya nga u semana ha nga tanduluwi vha nga solve nga u semana lwa u thoma. Lwa vhuvhili vha pfha hoyo o khakha a tshi ri fuck off zwino nto ntsema ha si tsha ḓifha ha vhifha fhungo ḽo ni dzudzaho fhasi kana fhungo ḽine ḽa khou ita uri ni vhe na dzi phambano ḽa si tsha tandululiwa ha vho rangiswa phanḓa ḽa uri o ntsema. Okay, muvhaisi a nga si semana hu na vhavhaisi ndi kha ḓi tou bva amba hanefha uri ni nga pfha muvhaisi a tshi ri a zwino to ntsema ni khou ndalela musi ni khou ambisani na nṋe a thi hani ndo khakha fhedzi ni khou ambisani na nṋe a ni koni u amba zwavhuḓi hayi nahone sala ni tshi khou a solve ni noṱhe ya mafhungo ndo zwi ita vhathu arali vha dzhena nga vhuhwavho vho khakheliwa vha dzika vha dzhena zwavhuḓi vha kone u swika vhudzivhani ha problem vha tshi khou tou senda zwavhuḓi vha tshi khou vhudzisa zwavhuḓi zwi a kona u khonela kha hune vhone vha khou ṱoḓa hone vha kona u zwi vhona uri o muthu ane vha khou amba naye u khou ṱoḓa u vha fha na information ya zwine vha khou mu vhudzisa kana hafuni. Okay u semana sometimes is a sign ya u vhaisala. U vhaisala a zwi ita uri muthu a sa lange tsinyiwo yawe. Yes vha nga ḓi semana mara maipfhi ha humi hezwiḽani musi vho hambekanya muthu vha musemekanya vha mu vhudza zwoṱhe vha muṱambuludza vha mu ita zwoṱhe ngori vhone vho sinyuwa kana vho vhaisala vha ḓo pfha a tshi ri hesh ndi khou amba after a week, after some few months, after many years vha pfha a tshi ri hesh ya habe no vhuya na mbudza tshigede na tshigede vhone vha ri mara nda ndo vhaisala no no nkhakhela a vha tshi ri mara ndo zwi pfha ndo zwi pfha hezwiḽa zwe na mbudza ende vhone vho zwi amba vha si khou zwi mina vho ḓiraiviwa nga mbiti. Learn to drive yourself, say what you mean. Ndi tshone tshililo tshanga ndi tshone tshipikwa tshanga uri muthu kha ambe zwine a khou zwi mina not zwine a khou sasamedzwa nga mbiti, not zwine a khou sasamedzwa nga dzi feelings. Yes muthu a si tombo na nṋe ndo rali ndi a wana khona nda u rothisa muṱodzi if things are not going well, but I don't remember when last did I really cry because ndi na nḓila dzanga dzine nda tandulula ngadzo
mathada nda livhana nao. As a woman, yes, I do cry. As a human being, I expect everyone to cry for their own reasons. So hezwo ndo zwi amba ndi tshi khou ṱoḓa amba uri muṅwe na muṅwe u ya vhaisala. Fhedzi nṋe ndi vhona nḓila ya khwine ya uri muthu o vhaisala kha dzike a bve kha environment heye a vhaisiwa khayo. Arali a si kone u bva kha fhumule, na musi vha tshi u ṱokonya hu na muthu ane na dzi phambano a khou ni ṱokonya, refuse to answer. Ndo mu vhudza ni ri no, I cannot answer now. I will answer when ndo no calm down, ndo no dzika. Zwa zwino zwine nda nga zwi amba you won't like. Vha songo dzumbama kha vha muvhudze uri zwine nda nga zwi amba zwino a ni nga ḓo zwi funa. Ḓo ni vhudza ḽi a lila, a ni nga ḓo zwi funa. U khakheliwa a si license ya uri vhone vha hwaliwe nga dzi emotions, vha ṱokonyiwe nga zwine muṅwe muthu a khou ita, vha ye vha act on what someone wants you to do, ngori vha ḓo fhedza vha khou tshinya. Hu na iṅwe vese ine ndi a funa maipfhi ayo, ya ri a ni nga pfhi mukosi wawe khoroni. Yo thoma ngori mini, hoyu ndi murwa wanga ene nda mu funesa. Upfhi a nga pfhali mukosi wawe khoroni a tshi khou ṱavha mikosi na vhathu a tshi khou itani. Ri dzike vhasha, ri dzike. Ri khou ṱoḓa uri hu vhe na mulalo kha dzi environment dza vhoriṋe. Zwi thivhela na dzi domestic violence, zwi thivhela na dzi phambano dza unnecessary, ende zwi ṱavha mudzi wa uri vhathu vha respectane. Musi vhathu vha tshi amba vhoṱhe nga u ṱhonifhana, vho ḓi tsitsela fhasi, muhulwane a tshi ṱhonifha muṱuku, muṱuku a ṱhonifha muhulwane, zwi vha zwi tshi khou simuwa henefho uri musi ri tshi ṱhonifhana hu si na uri hoyu ndi muṱuku hoyu ndi muhulwane, a ri nga hambani.